Om Swastiastu. Inggih, suksma atur ningayang titiang majang reng ugrawakya atau kalasane ketiba reng sikiang titiang. Paranganing darmu panu reng sesane dahat kusumayang titiang. Parai dadane penodil sane wangiang titiang. Asapuni katala. Para sematan pemilat wimbakar mempidar tesane terus nesehin titiang. Inggih, idadane sarang sami. Sedorong titiang mulingayang atur ini daging pidartan titiang. Lugrayang titiang aturang rasa angayu bagia. Majang ring ide sang hyang widiwasa. Riang tekan sangganing sempa suecan lan asung kertewar nugrahan ide titiang. Presiden miring ide dane sarang sami. Mempukul iriki ring pidato bahasa Bali tingkat SMA SMK sebal. Mungguing pidato sane jaki atur kuningayang titiang memurda. Sastra Bali pinaka sesuluh pemikukuh karakter Yohana Bali reng penglimbakan jaga. Inggih, idadane sane wangyang titiang. Nabi mawenang titiang ngambil murdeka di asa punika idadane. Santokan yening selahen titiang reng apka di mangken puniki kanton akeh para Yohana Bali ne lali majang reng sastra lan budaya Bali ne. Santokan reng kehurepan kadi mangken sastra lan budaya Bali ne punika nyan sandaran penglimbakannya ne ketimbangkan oleh para Yohana Bali ne. Nanging sujatene wonten akeh kewigunan sane kepulehan yene iraga ngardinin sesuluh sane wonten ring sastra Baline punika. Luere punika kangen nginggelang nilai-nilai karakter Yohana Baline sane becik tur luwe nginote daging-daging ajah-ajahan sastra sane luwe tur mogotamo. Inggih, idadane sane kusumayang titiang. Patos kadi bantang bebawasan sane kewedar reng pekan bahasa dan sastra rikanjekane mangken inggih punika. Sastra reng timah utama, sastra suci sane pine utama. Punika mati iraga dados Yohana patut ninggilan ngajegang lan ngelestarian kesusastraan miwa budaya Baline punika. Nanging sedurung membuat kadi asa punika idadane iraga patut uning nabi sane kesenggo sastra utawi kesusastraan Bali punika. Inggih, kesusastraan Bali, kesusastraan niki mawon saking basa Sanskerta, pranalikanipun sastra sane mateges aksara piranti ngajahan tatua utawi tutur lan kawruhan utawi ilmu. Kruna sastra boleh pengatur sudados susastra, kruna susastra boleh wuhan dibongkaan dados kesusastraan. Tegasnya nih, sekancan pekaryan jatme sane metu saking ulun angen sane kewentenannya nih luwe becik lemetur ngulangunin sane merebus kesuratan lan kekawin. Yene kesusastraan Bali punika martos seluruh rintan penguruhan utawi ajah-ajahan mautama sane kesurat nganggen basa Bali miwah kawi sane ketapi rauh mangke inggian sane nganggen aksara Bali miwah Latin. Inggih idadane sareng sami sane wangyang titiang.
Yening keturek sain irago sami. Daging-daging sastra Baline punika mawet saking megudang-gudang papahannya nih. Mawet saking sastra Bali nginoten untuk nyantos ring sastra Bali nginoten basanya nih. Iregel sampun akeh kesobiahan ngenenen indik sesuluh meutama sane presiden ke angin sesuluh ring kehuripane. Inggih, sile senenggalnya nih reng sejoring sastra Bali nginoten bentuknya nih kekepah dados tetiku. Minekali tembang, gancaran, makumiwa palu wakil. Reng tembang kekepah dados papa. Inggian sekarare, sekar alit, sekar madya lan sekar aku. Yening dumun para alit-alite seneng pisan nabdamin pepelayanan nganggen tetembangan binekali saneng kesengguh sekar rari. Pengelimbakannya ini sinambi metembang kesarengin antuk mepelayanan nika sampun saneng ngewetuang inggil rasa segilik seguluk selunglung sebayang takut. Meh-mehan ring alit-alit teka dimangkin kematur lagi memargiang indeke punika turmaning akehan main game lan sosial media dika sampun saning ngewetuang rerat rasa kumenyamene majeng ring sawit inggih santernya nih akeh kesusastraan Bali sane dengan pisan kepelajaran oleh para Yohanes Bali ini. Sekali satu Bali, kegedengan sekar rare, sekar alit, sekar madilan, sekar agung, mekarya cerpen, novel lan drama, miwah sane tiosa. Nanging, yene muratiang indik pepelajaran kesusastraan Bali punika nampingan tujuan utama iraga dados Yohanes Bali patut membuat sekadi asal punika ide tadi. Tujuan utama iraga dados Yohanes patut belajar ngajegan lan ngelestarian basa lan sastra Bali punika nenten cetios watah angin nginggilan nilai-nilai budaya adiluhung sane pacang wiguna reng sejeroning limbahkan budaya-budaya Bali rikala nitene penglimbahkan aljagate kadimangkin kangen dicapak rasa egar dados krama Bali kangen dicapak seni ilen-ilen diwasa solahan reng jagat Bali puniki lan sane kabeh kontak kangen mandu iraga ngemulehan daging-daging tatu agama sane mangen pacang ngicapak srade baktine reng ide sang hyang widiwasa inggih dedane sareng sami weten mengudang-udang perilaksanaan sane presiden kemargian oleh para Yohanes mangde basa aksara miwah sastra Bali nenten kelalian oleh para Yohanes lan nenten kegetose oleh budaya sane lianan punika inggih dedane sareng sami yene cita titiang daging pidatan titiang puniki wata kepertama sambut sepatutnya iraga saking makin melajahang anggo sarira atau ajah-ajahan sastra Bali ini mangga iraga unik nabi-nabi sane pacang ke angin sesulur reng kehuripannya nih kepengkali nganggen lalu bebawas nganggen basa Bali sane becik menawi teu iraga bebawas sareng kulawargi semeton lan pesewitra kepeng tiga raris nyarangin wimbekares sekadi mesatu Bali nyastra Bali mecepat mepidata basa Bali miwah sane
budayana. Kapenguntat mangge irage ngemargia nilai-nilai budaya yang pedika rek sejeroning dunia digital. Minekadi rek Instagram, TikTok, rauh rek YouTube. Inggilah nilai-nilai budaya adiluhung punika. Inggih, para penerima sane dahat kusuma yang titiak dan para penulis sane wang yang titiak. Wata sapunika pidato sane presiden atur kuninga yang titiak dumugi wonten pikenoh nyani. Menawi itu wonten atur titiak sanen enten manut ring ase idedane sareng sami titiak nas gengreno sinampur. Pinangka usanane atur uputang titiak antuk para musanti. Om Santi Santi Santi.